برنامه معمار انعکاس کننده سیاست شهرسازی. از تطبیق نقشه های گنرالی شهر و ناحیه ها میگوییم. رسالت ما سازندگی است. درود هواداران ساحه معماری و شهرسازی. امروز اطراف یک قطار لایحه های حرف میزنیم که از جانب کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری آماده گشته است. این لایحه نوی کوچه نعمت قره‌بایف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشد که آن از جانب کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری آماده گشته است. یادآور می‌شویم که لایحه مذکور 5 کیلومتر مسافت را در بر می‌گیرد. از مؤسسه دولتی سیرک تا مرکز تعمیر ماشین‌ها یا به اصطلاح معروف افتاسنتر حدود این منطقه را تشکیل می‌دهد. با اطلاع مسئولین نقشه مذکور در اساس برقرارکنی بناهای پس آشیانه خراب که طول چندین سالها خدمت کرده‌اند طرحبندی شده است. پژوهشگاه طبق آزمونی که سال 2017 اعلام گردیده بود در تهیه لایحه مفصلی به نقشه‌گیری کوچه نعمت قره‌بایف اشتراک کرد. خب حدود نقشه‌ای که طبق آزمون قبلی اجرا نبوده بود پژوهشگاه این قد کوچه را در بر می‌گرفت با درازی 5 کیلومتر در این حدودهایی که ما قید کردیم. البته کنار کوچه حدود 100 متری کنار اولی کوچه از دو طرف. در این حدود بیشتر قسمت هایی که با معماری وابستگی داشت با انشاءات جمعی داشت هم خیلی باقی مانده شدن و قسمت هایی که بناهای کماشانه فرسوده بودند آنها تجدید کرده شدند و بناهای بلندشانه استقامتی با نظر داشتی مرکزهای سود و خدمت رسانی در آشیانه پایان. حدود آشیانگی این بناها تا 21 آشیانه پیش بینی شدگی بود. مسئولین میگویند که لایحه با مهارت بلند آماده گشته است. مهمترین طلبات معماری و آرایشی، اجتماعی و اقتصادی، گیگینی، شرایط محل، ضد سوختاری، حضور و حلاوت و بی‌خطری به اینوبت گرفته شده است. لایحه مذکور این زمان باز در کارکرد تکراری قرار میگیرد و باز مکمل گردانیده میشود. البته هنگام تطبیق نقشه گنرالی طبق طلبات سندهای معیاری و کدکس شهرسازی در حالت ضرورت تغییرات به آن نیز وارد کرده می شود. تغییراتی که برای بهتر گردانیدن نشانه‌های تکنیکی اقتصادی لایحه، برای بهتر گردانیدن شرایط استفاده بری آن و غیره. البته تمام شهرها پیش از همه با نقشه گنرالی تامین کرده میشن و بعد از آن تطبیق میشوند. یعنی با حجت‌های شهرسازی در ترکیب حجت‌های شهرسازی بغیر از نقشه گنرالی این لایحه مفصلی به نقشه‌گیری، لایحه عمارت‌سازی شامل میباشند که عین زمان طبق آنها بناها بنیاد کرده میشود، شهرک‌ها بنیاد میگردند. نسبت پایتخت کشور اگر سخن کنیم البته تمام زمان همه شهرک‌ها همه موارد نشین در اساسی حجت شهرسازی بنیاد گردیده بود. طبق نقشه کوچه نعمت قره‌بایف شهر دوشنبه الکی در یک چند بنای و انشاءات کار به انجام رسیده، کارهای ساختمانی در بسیاری آن ادامه دارد. در خیابان نعمت قره‌بایف امروزها بنیادی یک چند بنا و انشاءاتها آغاز گردیده ادامه دارند. یکی از این بناها مجموعه که عین زمان قرار داریم مجموعه بناهای بلند آشیانه استقامتی با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمت رسانی در آشیانه‌های اول و توقفگاه نقلیات اتومبیلی در تخمین آنها در برش خیابان نعمت قره‌بایف و کوچه دلکشا جایگیر شده است.
маҷмӯа иборат аз 7 блокҳои А, Б 13, 14, 15 ошона, ВГ инчунин 13, 14, 15 ошона, Д, Е 13, 14 ошона ва Ж 12 ошона иборат аст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар блокҳои ВГ оғоз гардида, рехтани бетонҳо дар таҳкурсии он идома дорад. бино ба иншоотое ки мо таҳризӣ мекунем, ҳамаш дар асоси меъёр ва қоидаҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳризӣ мегарданд. бинои мазкур ба тамоми талаботҳои сохтмонӣ ва шаҳрсозӣ ҷавобгӯ буда, дар маҷмаи биноҳои мазкур майдонҳои истироҳати калонсолон, майдонҳои бозии кӯдакон, майдонҳои варзишӣ ба назар гирифта шудааст. корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ зерсохтори кумитаи меъморӣ ва сохтмон мебошад, ки ба таҳияи лоиҳаҳои биноҳо, иншоот ва иморатсозӣ, инчунин лоиҳаҳои таҷдиди онҳо, таҳияи меъёрҳои сохтмонӣ, стандартҳои давлатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию техникӣ, назорат ва санҷиши масолеҳ ва конструксияҳои бинокорӣ, гузаронидани корҳои муҳандисию геологӣ ва ғайраҳо машғул мебошад. бояд қайд намоям, ки самтҳои асосии фаъолияти пажӯҳишгоҳ ин пеш аз ҳама гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ, лоиҳакашии конструкторӣ, озмоиши масолеҳҳои сохтмонӣ ва ғайраҳо иборат мебошад. системаи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи шаҳрсозӣ бояд нав карда мешуд, яъне бояд ташаккул дода мешуд. аз ин лиҳоз аз соли 2006 то ин ҷониб зиёда аз 180 ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи шаҳрсозӣ такмил дода шуданд, ки ин пеш аз ҳама нигаронида шудааст барои ба вуҷуд овардани як муҳити муносиб барои иҷрои корҳои сохтмонӣ, барои иҷрои корҳои лоиҳакашӣ ва дар маҷмӯъ муҳити мусоид барои истиқомат, барои кору фаъолият, барои талаботи иҷтимоӣ ва ғайраҳо мебошад. чандин лоиҳаҳои омода кардани мутахассисони пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ дар озмунҳои вобаста ба лоиҳаҳои беҳтарин ташкил гардида пешниҳод шуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. хусусан чанд муддат пеш меъморон лоиҳаҳои маркази намоишгоҳи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе ва Душанбе Ситиро омода карда дар 2 озмун иштирок намуданд. ҳоло лоиҳаҳо дар баррасӣ қарор доранд. масъулин бовар доранд, ки лоиҳаҳо писанди ҳакамон мегарданд ва дар амал татбиқ мешаванд. пажӯҳишгоҳ ҳамзамон дар озмунҳое ки аз ҷониби шахсони алоҳида, аз ҷониби кумитаи меъморӣ ва сохтмон, мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад, фаъолона иштирок менамояд. ва бояд қайд намоям, ки соли ҷорӣ низ дар 2 озмун иштирок намуд ва маводҳои худро пешниҳод намуд, ки айни замон дар арафаи ҷамъбаст қарор дорад. озмун оиди лоиҳакашии бинои намоишгоҳи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе ва барои таҳризии коркарди консепсияи сохтмони биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ дар минтақаи собиқ бозори Шоҳмансур, инчунин дар таҳияи консепсияи шаҳраки Душанбе Сити мебошад, ки айни замон лоиҳаҳо аз ҷониби иштироккунандаҳо пешниҳод гардиданд ва раванди баррасии он идома дорад. маркази шаҳраки Душанбе Сити ин асосан бояд маркази хизматрасонӣ, савдо ва ҷамъиятӣ бояд бошад. назири чунин шаҳракҳо дар дигар пойтахтҳои дигар кишварҳо вуҷуд доранд. албатта таҷрибаи вақте ки корҳои лоиҳакашӣ иҷро мешавад, таҷрибаи лоиҳакашӣ пешқадами
دیگر کشورها با نوبت گرفته می شود. همزمان هنگامی که چیزی که در بالا قید کردیم هنگامی تهیه معیار و قاعده ساختمانی نیست حتما تحقیقات ها با نوبت گرفته می شود با نوبت گرفته می شود تجربه پیش قدمی که در دیگر کشورها جاری است. меъморони шуъбаи лоиҳакашии корхона дар офаридани муассисаҳои таълимӣ таҷрибаи бой доранд. хусусан чанд лоиҳаи муассисаи таълимиро барои шаҳри душанбе омода намуданд. масалан сохтмони лоиҳаи хуштарҳи замонавии муассисаи таълимӣ барои 2500 ҷойи нишаст дар Дубаст дар кӯчаи Маяковский 32 ноҳияи синои шаҳри Душанбе оғоз гардида бинокорон ба рехтани таҳкурсии бино машғуланд. чуноне ки шумо дида истодаед айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохтмони муассисаи таълимӣ барои 2500 ҷойи нишаст дар ҳудуди муассисаи таълимӣ дар Дубаст воқеъ дар кӯчаи Маяковский ноҳияи синои шаҳри Душанбе идома дорад. корҳо айни ҳол дар сатҳи таҳкурсии таҳхона сурат гирифта истодааст. пудрачии асосии корҳои сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулиятиш маҳдуди дастони моҳир мебошад. лоиҳакаш корхонаи воҳиди давлатӣ пойишгоҳи илмии тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ ба шумор меравад. ҳама корҳои сохтмонӣ тибқи лоиҳаи сохтмонӣ ба роҳ монда шуда истодааст. дар иншооти мазкур зиёда аз 20 нафар коргарони ботаҷриба кор ва фаъолият карда истодаанд. иншооти мазкур аз 5 қисмат блок иборат мебошад. иншооти бинои мактаби мазкур 4 ошона мебошад. иншооти мазкур дорои толори варзишӣ, ошхона, маҷлисгоҳ, синфхонаҳо иборат мебошад. айни ҳол иншооти мазкур пурра бо масъулияти сохтмон таъмин буда дар вақташ ҳама маҳсулоти сохтмони ҷавобгӯ ба меъёрҳои сохтмон таъмин карда мешавад. шуъбаи лоиҳакашӣ пажӯҳишгоҳ
برای تهیه حجت‌های لایحه‌ای بنا انشاءات تعیینات گوناگون در اساس درخواست فرمایشگران فعالیت می‌نماید که در سال جاری حدود 15 عدد لایحه‌های کاری و 17 عدد لایحه انگاری را تهیه نموده ایستاده است. عین زمان از 15 عدد حجت‌های لایحه‌ای که در کارکل کارخانه قرار داشت 10 عدد لایحه به انجام رسانیده شده است و 5 عدد دیگر در روند کاربری قرار دارد. در نزد کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری دوام 7 سال می شود که آزمایشگاه مصالح ساختمانی تأسیس داده شده است که آن برای سنجش مصالح ساختمانی به کار برده می شود. صفت مصالح ساختمانی در مد اول می ایستد. بنابراین هدف آزمایشگاه از آن عبارت است که تمام مصالح ساختمانی پیش از استفاده گردیدن سنجیده شود تا آن به استانداردهای ساحه جوابگو است یا نه. ما گروه ایجادی توانستیم یک چند لحظه سنجش مصالح بتون و ارماتوره را ثبت نماییم. در نزد ما تجهیزاتی برای معاین کردن نمونه ارماتورای متالی باز ما در دستمان ارماتور قرار داره. وقتی که ما ارماتور معاین میکنیم باید مارکای ارماتور معلوم باشه، موافق قطرش دیامتر چند باشه. در ساختمان که وقتی استفاده میبرن باید ما بدونیم که در لایحه اکسپرتیز لایحه ساختمانش در ارماتورای قطرش چند باشه، مارکای چند پیشنهاد کردگی باشه. وقتی که ما ارماتور میبیاریم در ساختمان میرویم یک نمونه 3 دانه ما میگیریم. مثال آیسیمی 8 سر کرده تا دیامتر 25 قطرش 38 سانتیمتر بریده آورده در تجهیزات معاین میکنیم. معلوم میکنیم که قطرش چنده، مارکش چند گفتگی. بعد معلوم میشود داریم. وقتی که ما چین میکنیم نگاه میکنیم که ارماتور قطرش 16 بوده. ساختمانایی که در جمهوری ترکستان استفاده میبرند تا A500 استفاده میبرند. کارا شروع میکنیم. قطر دیامتر 16 را مونده. وقتی که پیشای کندن ما چین کرده میمونیم که پیشای کندن چقدر درازه، بعد کندن چند سانتیمتر دراز میشود. بله. وقتی ما جدول قطعی چین میکنیم 22 سانتیمتر 5 میلیمتر. ارماتور ما کنده شد. حالا ما معاین میکنیم که قطر ارماتور ما دیامتر 16 مارکای چند رو معاین کرده میشود. وقتی که کنده شد ما ایرا بالا میکنیم، ارماتور را میچسبونیم برای که باید ما معاین کنیم که چند سانتیمتر دراز شدگی باشد. وقتی که پیشای کندن ما چین کردیم 22 سانتیمتر 4 میلیمتر ارماتور ما دراز بود. در حالت یکم بارش 22 سانتیمتر 4 میلیمتر بود. وقتی که کنده شد ما پیوست کردیم. وقتی چین میکنیم 25 سانتیمتر دراز شد. در اکران معاین کرده میشود که مارکای تمغه ارماتورای ما موافقت با A500 جوابگو هسته. دستگاه پرس هیدرولیکی برای معاین کردن تمغه بتون. وقتی که ما پروبا میگیریم ابیکتو ساختمانو آیا نمونه 4 کوبیک میگیریم. دو تاش 7 روزه سنجیده میشه، دو تاش 28 روزه. باید در 7 روزگیش تا 76% مارکای بتون معاین کرده شود. وقتی که ما 7 روزگیش معاین کردیم بعد 28 شبانه روز دو تا 7 روزه میسنجیم، دو تا 28 شبانه روز. از ما معاین میکنیم که همین
дар 7 шабонарӯз чанд фоиз марка додагиай, дар 28 шабонарӯз чанд фоиз додагиай. мо кора шурӯъ мекунем. вақте ки мо мондемш экранда нишон мета бетон тяжеле гуфтаги, яъне ки бетони вазмина дар назар дорай, маркаи баланд 10 ба 10. раванди сохтмон ва назорати сифати он тавассути меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунанда ба роҳ монда мешавад ва айни замон бошад дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ зиёда аз 500 меъёр қоидаҳои шаҳрсозӣ ва дигар стандартҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд вуҷуд дорад ва инчунин дар корхонаи мо ҳамаи меъёри қоидаҳои сохтмоние ки дар мавриди амал қарор доранд дар китоби мазкур, яъне номгӯи меъёри қоидаҳои сохтмоние ки дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ вуҷуд дорад дар китоби мазкур оварда шудааст ки дар ҳамаи ҳуҷҷатгузорӣ ва дигар меъёрҳое ки дар ин китоб мавҷуд аст фаъолияти шаҳрсозӣ ва сохтмонро дар бар мегирад. таҳияи меъёру қоидаҳои шаҳрсозии Тоҷикистон ва ба замони нав мутобиқ кунонидани санадҳои меъёрии аз солҳои шӯравӣ боқӣ монда аз ваколату вазифаҳои асосии мутахассисон ба ҳисоб меравад. дар соли 2022 тибқи нақшаи корӣ мо 11 номгӯи ҳуҷҷатҳоеро ба уҳда доштем ва дар мавриди коргар қарор доранд. яке аз ин ҳуҷҷатҳое ки хеле зиёд истифода мешавад, ин меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ ва нақшагирӣ ва бунёди маҳолаи аҳолинишин мебошад ки айни замон вобаста аз пайдошавии саволҳо ва камбудиҳои ҷойдошта меъёри мазкур чунин равандро ба тартиб ба интизом медарорад ва инчунин дар соли 2022 мо тибқи нақша дар меъёри мазкур тағйироту иловаҳои заруриро ворид намудем ки ин масофаи байни биноҳо ва дигар талаботҳои зарурӣ мебошад. Инчунин дигар меъёрҳое ки дар соҳа масалан мавриди амал қарор дода мешавад, ин бино ва маҷмӯъаҳои бисёрфунксионалӣ, асоси такурсиҳои бино ва иншоот дар хокҳои фурӯнишин, муассисаҳои тандурустӣ ва инчунин мавзӯеро интихоб менамоем ки мушкилотҳое ки дар айни замон вуҷуд дорад ҳалли худро ёбанд. шаҳрҳо дар натиҷаи заҳмати инсон сол то сол бузургу боҳашамат мегарданд ва нақши дасти меъморону бинокорон тӯли садсолаҳо дар симои шаҳрҳо боқӣ мемонад ва барои наслҳои оянда низ хизмат мекунанд. хулоса таҷриба ва дастоварди лоиҳакашонро то андозае тавонистем рӯи навор овардем. маълум мешавад ки натиҷа то чанд андоза хуб шуда истодааст. лоиҳаҳои мондагор бо дарназардошти унсурҳои меъмории миллӣ ва замони муосир эҷод шуда истоданд ки дар он саҳми лоиҳакашони ватанӣ хеле калон мебошад. масъулини ширкатҳои сохтмониро зарур аст ки ба сифати корҳои сохтмонӣ ҳангоми бунёди дилхоҳ бинову иншоот аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро биноҳо ба ҳаёти истиқоматкунандагон
رابطه زیج دارد. رسالت ما سازندگی است. تماشابینان عزیز، در اینجا رسیدیم به فرجام برنامه صحابی معمار. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.